Kamsız ne direliye en eminim. Aşağı bir bedrige ırışıkmağış. Anlar bize şakırır ya en eyde kırgız indirir. Naştu bunu da kaldırma, naştu bile kırgız dirir. Aşağı işkeşten çıkarıyor. Emin. Men kaytıp giden dirir. Suvaştaki öyle sandıkaşlar sayırı dirir. Gençlerim jürmünga bay buldu o. Gül jürrab jürdü olmaştı. Ne? Biz hani bildiğinde jürüşü bulasın. Gül jürrab jürdü ol. Mene şulaştım, muşavur bulaştım, kazanma kitap ettiler alır. Ama başta iki yama besim derip düşürüm. Ama başta iki yama besim derip düşürüm. Saatimde 60 minut gitmiş iske düşürüm. Saatimde 60 minut gitmiş iske düşürüm. Şolaşalar, birleşerler, birleşinler, bilsinler. Her yılı sayın şu ayda, şu yılı şu kalayda. Cıllat deyip birleşer, birleşinler, buyurda. Cıllat deyip birleşer, birleşinler, buyurda. Nefiseden indidir tabiği. Her kimde andı bulmaytırganda, kimdedir yosalma tavışı var. Her kimdedir bu kıtalar. Belki onun bəxti onun okumağındadır. Eğer de okuyan bulsa, belki bu kadar halkının köngüline kirip jiterlik, halkının bütün nişkeligini anlaytırgan, bunday tavışanın belki saklanmagan bolur idi. Hem mene Eliyanlarına aytıp gittiler Moiseyev turunda, şınlap da en birinci bizim konkurslar yıl sayın buladır, elekjir hem bir ansambiller yıladır. Hazır anday konkurslar yok, anday festivaller bulmayı. En birinci Tatar milleti, Tatar folkloru, Tatar devlet jirhami ansambl turunda söyleye başlagaç, en birinci Nefiseden başlaydır. У них кукушка есть, у них есть Василова deydir. En birinci ol tege altın harflerle yazılıp koyulan ansamblinin tarihinde. Çünkü şınlap da yukarı tavuşlar büyük köp. O Zeytuna Pavlov bizden ansamblde, Anya Tuğuşur buldu, Razia Timirkhanova, Ali Gafiyatulin büyük köp buldular. Lakin tüben tavuşlar, bizden köp müdür yılgına işlep giden Elfiye Avzalov için yazılan Nebuka köp, onun için yazılan bulgandır. Ol Sultan Gabeşi müzikası Ahmet Yerkay sözlerine, ana hor için Alexander Sergeyevich yıllar Jevdüdrenç Kudusov gitkenin sonunda köp yıllar jırlanmadı ol eser. Çünkü onu jırlarga jırçılar yok idi. Nefise Vasilova aytırga kirek, bu tarihi bir nerse. Ol eserini ol yanadan yanardı, yanadan tudurdu. Hazırki günde bizim bu onun estafetini alıp hazırki günde bizim palata becerli dilerim şu şikayetine. Yaş bulun keldi. Lakin en birinci bulup ben müzik училищесinde okutam. En birinci bulup ben tuban tavuşlar kelgen vakitte en başta Nefiseni tanıtam. Çünkü onun gibi unikal tavuş şınlap da yok.
Аңа бер нинди дә менә теге кирәкмәгән краскалар кермәгән дип әйтик инде. Ул гади, чын табигый. Менә шул табигыйлык белән дә ул безнең чын байлыгыбыз дип әйтергә. Һәм әйтеп китәргә кирәк тагы башка гастрольләрдә булган вакытта. Менә без 70-нче елларның азакларында Сочида гастрольдә вакытта Жемчужина дигән анда гостиница бар иде. Гостиница шунда немецлар тора иде. Һәм без анда гастрольләр белән йөргән вакытта немецларга көн сайын концерт бирәдер. Ул без специаль җибәрделәр инде. И менә мин хәтерлим шул кәкүкне җырлап бетергәч, ниндидер бер тынлык. Мин аңладым инде, әйтәм, булар телне дә аңламады, моңны да аңламады. И шуннан соң ниндидер секундлар булган дип, ул минем өчен бер сәгать шикелле тоелды. Бөтен зал басып, Нәфисәгә кул чаптылар. Ул чынлап та менә андый моментларны, андый минутларны әгәр дә хәзер санап китә башласаң, ул искиткеч истә калган. Тарихи шундый минутлар. Билгеле, һаман сайын без бер урында тормыйбыз. Теге әйткәнемчә эстафета бирелә бара. Ләкин нинди генә булса да, ул чордагы мин эшләдем хормейстер булып 72нче елдан хәзерге көндә дә. Ләкин 75нче еллар 2015нче елда мин рольне бирдем уже яшь хормейстерга, Нияз Гараев дигәнгә. Шулай булуына карамастан, бу җир безнең бер вакытта да Өчен әллә нинди зур культурлар да кирәк түгелдер. Әмма ләкин бүген менә шунда күңел тутыргыч
шундай шатлыклы мизгелләр мине чыннан да биләп алды. Бүген инде без Анастасия Петровнаның барлык үткән юлларында искә алганыбыздыр. Аның иҗат җимешләрендә искә алганыбыздыр. Чыннан да бу алай да мөмкин түгелдер. Чөнки һәрбер кешенең әз генә үзенә булган секретлары бар. Аларын да без белеп бетермибездер. Әмма ләкин менә кызлар да әйтеп китте. Людмила Даниловна искә алды. Без үзебезнең наштүкүтүне онытмыйбыз. Без аларны искә алабыз. Без аны һәр вакыт искә алдык. Яшь туган көнендә менә анда бирегә җыелып, авыл белән бер кунакта чакырмыйча үзебезнең авыл белән генә искә алып, шәйтанның артында аның җырларын җырлап утырдык. Тыңла иркәм дилегенәм, кәкүк тауышын бер